رفاقة يوم الحشر يومها رفاقة يوم الحشر يومها من الانفراق مسر بلا تأخير وإن يهدى انتظار युजन बिल्कुल सुसबर युजन यह लम्हा सामस सुसबर बिल्कुल हक सान खत्म करन वोल यमजन खतीब आला सच औलिक फसीहुल बयान खतीब शे कारवानी इस्लामी इंटरनेशनल और पुष्पट कुल चीज त्रेश मतलब पियास लगान हां या कुछ चीज पेटन का मोयल छिदिल कसान बच लगा और अल्हम्दुलिल्लाह खुशी पर पाकिस्तान पाते बाद में हजरत क्या फरमाओ लेकिन कुछ फकर सान निकाह मना सु बच कलाम इंसने अमो कलाम सु नूर बद कलाम अल्हम्दुलिल्लाह चाहे त्रेश कलामगार है चाहे बेकुन चीज कलामगार है मगर तलब छु बदल आयो हां यम तलब इस योर मस्जिद शरीफ में जो सरियो तशरीफ छु अनुमतन और हमने हजरत कुल कल्ब इल्तिमास गुजारिश युम अशार सद मोहम्मद दावत हम सवाल कुर्सी खिताबत और असनवाज पर नूर बद कलाम से युस फिदा को चांद वजमत युस फिदा को सुई खुदाए माशाअल्लाह युस फिदा को सुई खुदाए दशल अरजान जुल्म इंसान या रसूल अल्लाह सर नमरी मंसूई शुताबा या रसूल अल्लाह सलाम चुम मोहम्मद दीन और ईमान या रसूल अल्लाह सलाम अल गरज वइन मुख्तसरन वइन यम असल मकसद अस्कुन बिजम हजरत दावत यानी कि हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल्लाह मखदूमी साहब अमन तशरीफ हम समान कुर्सी खिताबत और अस्कर पर नूर बद कलाम से सरदिल मुनव्वर मुजल्ला नारे तकबीर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन वत ताहिरीन व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु ونشهد أن سيدنا وسندنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن أبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى وقال تبارك وتعالى في شأن حبيبك الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت रहती दे दो पर सही तुलसी बड़बड़ अल्लाहुम्म
सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व असहाबिहि मुहम्मद मुबारक व सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व असहाबिहि सय्यिदिना मुहम्मद मुबारक व सल्लिम बाकी अशुभ पेज के चलान उनका हेकन पत गलत में समझित कैसे इसको पत मोबाइल ने को उनके बाकी सारी मोबाइल बंद कैसे मुमकिन है शुभ पत हुई सोशल मीडिया को तक तेज इमेज गर्दिश करना लिहाजा जो इस पेज चलाना कारवान इस्लामी थू मैं कहता पर पत बोझ गए सही पर उन शौक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व असहाबिहि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातु व सलामन अलैका या हबीब सलातु व सलाम या मुर्शिदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व असहाबिका या शफीअना शफीअल मुज़निब क़ाल शेखुना शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि सैयद खोई किज़े
mutar Sud bakmak şibazu Yar pansar Jevar kui sandazo Ter jadastar Nimboz matar pyarzo Yar pansar Tadkar dostum marzo Gadachi azar Damchun vafadarzo Yar pansar Mevla sarsan bulanmak Vazir bimar şifa Vazir bimar şifa Sayır bimar şifa Mevla sen ismen nesiyara Mevla sen ismen nesiyara Mevla hazin tavsara Mevla imam sahip koşar Mevla imam sahip koşar Mevla ikam karun abad Mevla mahal karun abad Mevla cemal ismu yasini hajat asla Mevla dönür kardah jandara Mevla kişum bacı bimar Mevla şifayı koymuş Mevla kişum ol bimar şifayı koymuş Mevla kişum boy bimar şifayı koymuş Mevla dönür kardah jandara Mevla cennetim kalfiha Mevla ispoşlar iman kaçınan sahip İman güzel bana sahip İman can kar kamyan Berozgar mutuzgar Berozgar mutuzgar Azray mal bastami Azray mal bastami Azray car mutuzgar Azmani bastami Azmani subida İhtimal subida Azray subida Mevlaşlardan nebi subida Khane kabi ziyaret Medine mübarek didar sallallahu ala khayr khalqi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ecmaîn bi rahmetika ya